Pemirsa pariwisata Bali sampun keuningin dahat ngandelang pengerah wisatawan mancanegara. Sejroning usaha nangiang pariwisata Bali saking kahanan kaon selami dasa bulan ungkuran, kebungkahnya nih pariwisata mancanegara kedadosang silih tunggil pemargi sani dahat keaptiang oleh angganing pariwisata. Angganing pariwisata Iwayan Sumandio wantah ngaptiang pariwisata internasional pembekas wisatawan di Gles Side Kebungkah. Bali wantah side deg-deg reng widang ekonomi yening pewatesan Kebungkah. Pemungkahan pariwisata mancanegara mangde kesarangin antuk penureksan sani pini becek sejroning laksana yang protokol kesehatan, utamanya reng genang ranjing Bali saking udara, darat wiadin laut. Paiketanipun masih kayang kanton akeh hotel ring Bali sampun ngelaksana yang standar prokes sani pini becek, santukan sampun ngelintangin mekudang-kudang sertifikasi CHSE. Melarapan Dinas Pariwisata Kementerian Wiadin Swasta. Pemerintah daerah kaptiang ngicinin prioritas khusus majang DTW mewah komponen pariwisata, sanitiosan mangde standar prokes side memargi antar, saha disiplin sedurung pewatesan internasional Kebungkah. Cutatnya nih Bali patut jengah tur purun parilaksana tegas miwah meresiko. Yani wantah ngaptiang tur nyantosang COVID-19 matilar, jantan muatang gala sanesue. Bali mangde nincapang pemargin prokes saha nureksain becek. Manut dani kesehatan suwakti kebuatang pisan ring sejroning keuripan. Nanging yening nenten kesokong antuk pengelimbakan perekonomian sani sehat, kejantenang nenten sidengen yang kesehatan sani becek. Bisnis Bali nguningan.